je hudba anglal, sineamen tema savejta no dolaz zamke taro šeitani la'netullah. Pa inšallahu ta'ala ko neko bor minutija da ka pomina hemre dobjovel tejana sarte ara kamen taro lesere zamke. Panguni butitani kaj svakojek insani morate pazini oprezno teovel. Ako Allah azza wa jalla već vakergamenge ko butananu Kur'ani sartano şeytani lanetullah amaro pravdo dušmani hemalani te smatrinale a hemle te obhodinamen premalo leste sar premalo jek dušmani jek neprijateli pa onda mora svako je kamendar oprezno te ovelem te pazini. Se oftano od ova kova amen vucini hem amenge zamke kodrumja postavini. O Ibnul Džauzi ka pomini emanuše soro kalbi, to jest lesoro razumi tano sarjek tvrđava. Tvrđava koja trujal peste i sila ograda, porta, kapija. Amo dja porta, ograda, kapija i sila rupe, i sila dupke, i sila prolazija, i sila pukotine. Hemo dja ograda, odola ogradake, odola portake, pa še avela o šeitani lanetullah. Hem rodela prilika te na kel, ta rodola rupe, dupke, pukotine, ano doja porta koja peja i sila. Leso manuš morate pazini, hem oprezno te ovel, natromal o insani te ovel nemarno, pa čak hem ako sijanle nemarno, a hem ako na pazingjan te ganio šeitani lanetullah, kana kel, ta rodola rupe, dupke, pukotine, hem kavel džikotiro kalbi, to je džikotiro razum, džikitiri godi. A kada kavel džikitiri godi, ovo Allah ka pumutin. Hem tiro kalbi, tar Allah soro drumo, ka irani, hem ka ačavi. Liso manuš mora, ko prvo tana komangela, te borini pe protiv od ova šeitane sere zamke, mora to vel oprezno hem te pazini. Kada pučle Hasan el Basri pučlele dalje o šeitani sovela. Pa ovi rangajma kergalenge, kada bi o šeitani sine sovel, amen bi hari odmorinamen. Kad bi o šeitani sovel, amen bi hari odmorinamen. Bo šeitani pravalem ogna sovelaneli. Kajtanjam luni, te penam guno način, sar te borinetu protiv od ova lesere zamke. A odvajtano, te ove oprezno, te na ove nemarno, te na ove koga fleti, nego li te pazine. Duj to način sam te borinetu protiv od ova lesere zamke i tano, te i keretu zorale ko Kur'anem ko suneti. Te i keretu zorale ko Kur'anem ko suneti. Po Allah azza wa jalla naredina mingano Kur'ani, makerindo ya eyyuhellezina amenu dkhulu fi silmi kafa. O tumen kola soveru inena. Kumen ko islami potpuno vakero Allah azza wa jalla. Wala tettebiu khutuwati šeitan. Hemmađan palo stope. Hemmađan palo čekirja taro šeitani lanetullahi alejhi. Odolese avdije itano majbaro probleme muslimanengoj so o muslimanja pravalen ko islami na kuge potpuno. Na kuge ko islamija gjarcar so o Allahi azza wa jelle lenda rodela hem lenge naredinela. Pa karo islami avdije nažalost birinipe hem lelape od ova svoje dušake pašlova. Od ova svoje dušake odgovorinela. A sona nažalost ki strana mukelape. Podolese i tano avdisutno hali stanje amaro baše savko anokova amen nalazinaj amen. A odvajtano tužno, odvajtano jadno, hem nisalo. Samo sebe pikaju muslimanja na kuge koji islam potpuno. Znači muslimane se avdije
kad odgovorini to muslimani, onda i tamo muslimani. Ama kad odgovorini su islami, hem ne save propisi ta rodini, tega ni tano ofta biatlija, tega ni ovi rini pe kočekirja, taro piran bunekula ola praktikuinje. Taro piro paposo amen, ko često puti džanako amaru vačeriba te vačera, hem sar opravdanje tela. Demek mora dovalingoro tabiati te nastavina, mate činava. Allah azza wa jalla no Kur'ani kawakeri, afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Azarem kojeg deo taro knjiga kapačan, kaveruinen, au bitona, lese o Allah naredine mamušenge ko islami te kuen potpuno. Hem kuiba potpuno ko islami, tani čačutnijem pravo borba prekala kala šeitane se rezamke, kola amen je hudba angeder pominjam. Odoleso koa ki keripe zoraleste, sar ki teorija, sar ki praksa, ko Kur'anem, ko suneti, o šeitani, tave savko insani, ka duriol, hemolena nete zabdini. Savke manušese o šeitani, nakašaj, inšallahu ta'ala, pa ništa te naudini, hem lese zarari neli teanel. Po Resul alaihi salam, kada upisinja minge, dela je opis, saro šeitani našela taru insani, kada zoraleste o manuši keripe ko Kur'ani, hem ko suneti. Kada upišino Resul alaihi salam, kada men primjerja, pa kavake. Kada insani u kujini o Kur'ani, pa avelađi ko ajeti ko ano peste sadržini seđda, ajeti ko manuš bilo tu kujini ili te šunel, borđi tano ki seđda te perel. Pa te gano šeitani lestar durjola, hem počmini terovel, hem kavakeri, o Allah azza wa jel, mange seđda naredinja, ama me odbinjumla, hem nepokorno sjumle, pa mange pripadini kan anijag. Aj manuše se naredimi seđda sine, pa ovker gjala, hem ne se pripadini od dženneti prala. Trito, buti saro manuš, te borini pe protiv akala šeitane se rezamke i tano prala, na neto aver nego li te naše premalo Allahi. Te prasta premalo Allahi azza wa jalla sarsu Allahi naredina no Kur'ani ma kerindoj, wa firru ila Allah, wa firru ila Allah, atumen can, prastan, sigaren premalo Allahi azza wa jalla. Ma kajtano najšukar drumo borba protiv o šeitani, o insani, znači našindoj premalo piro gospodari, henko piro Allahi zaštita, utočište, terodel, taro prokleto šeitani. Donese o Allahi azza wa jalla kada obratini pe pejgambere alaihi salam vakeri, a tu svako je kea šukari paja. Svako je kea šukar, hem rod te keren pe šuže amelija delija buča, a durjov citu, taro neznalica, taro džahili, a ako šeitani probini tut taro Allahe soro drumo te ačavi, festa'idh billah, wa kelle so Allahi azza wa jalla, a tu tegani rod utočište ko Allahi azza wa jalla. Hem ko suneti pralalen karaka bud primjerja saro resa salam si kavije manušenem, podstakninlen ko rodiba zaštita, utočište ko Allahi azza wa jalla. Pa avdije, u insani su kerela, najšužu ameli delo su ša insani te kerel ko islami, palo šehadeti so o namazi. Prvo buti palo tekbiri so kerea ko namazi, u koji ne auzu bismillah. Rodea zaštita ko Allahi taro prokleto šeitani. Pa praveo Kur'ani te čitineni tu koji ne, prvo so kerea, rodea zaštita ko Allahi azza wa jalla taro prokleto šeitani. Pa avdije, orsa sam si kavjamen, kada umanuštano holamo, kada itano, orsa sam si kavlje te rodel so, zaštita ko Allahi te kerel, e'udhu bismillah.
pa angalika kuelu insani ko hamani ko kupatilo. Orisa selam ku pirosunet zisikavi amen. Te ruda zaštita Allahi te zaštitina amen. Taro šeitani. Pa insani keda avela paše. Mangela to elintini odnos piranuma. Orisa selam sikavi amen. Te ruda zaštita taro šeitani. Po Peygamber aleyhisselam čak peri umukon Hasaneta i Husejne sikavi sine dova ko te rodela pe utočište zaštita, te zaštitine na Allah azza wa jelle, tarake na Allah azza wa jelle, taro šeitani hem tari lošno bilači džungalijak. Taro šeitani hem tari džungalijak. Kajtane ne same metode kolen bivaljanamente praktikuina, ne bilite borinamen protiv okola zamke kola angleder pominjam. Štartodrom saro insani ili način te borini pe protiv akla šeitane sere zamke i tano pala zikr. O insani te pominja Allahe azza wa jelle so pobute. So se o zikr tano sarek zorali tvrđava anglal koja one prijateli beșela e magikeri amanilate naști kuvel hem emanușese te naudin. Emanușese šteta te kerel. Emanușese zijani te kerel. O zikr tano zorali tvrđava koja nažalost avdije buta mendar mukena hema čhavena. Pa isjamen bud zikrija kolaj silen an peste sadržinena bari zaštita taro šeitani. Pa je kolendar tane butloke, ama nažalost zapostavime na neki praksa ande. Avdje manušesta narodela pe pralalen but. Onu što ulavi taro piro vakti sabale makšame po 5 minutija koliko baru hajli. Avdje manušenke postakninaren ko zikr ulavi sinena kaj minva keralen je bišu štar saati a zikr te keren. Şekere butim zikr te keren. Şete pire butite zikr te keren. Şete prasta zikr te keren. Kamyoni vozine zikr te keren. Tamam? Avdje manušesta narodela pe but. Avdije yani ko drumo jerineatu kuja ko tiro ker prave udara te va kere dovoljno i tamo bismillah. Dovoljno manuš te va keri bismillah pa u šeitani ko dova ker na kuvela inšallah. Beşelo insani ki sinja ki sofra maro te hal bismillah. Pa u šeitani durjola hem va keri anaka va ker nane ni hajbe ani sojba nane tanlese. Pa manušiklova taro ker. Bismillah tevakkeltu ala Allah. Osloj nama ko miro gospodari o Allahi. Pa o šeitani rani. Ja vere šeitane se vakeri, a so tu šaj manušese koja je tano uputimo, sačuvimo, hem zaštitimo. So šaj tu je savkese. Hem Allahi narodela pinsan estar, narodela petav insani bud. Hem pan što načini samo manušte araki pem te zaštitini petaro šeitane se rezamke ikke tut prava ko džemati so pozorali. So šeitani najbut cidela vucinje manušen kola ko džemati nane. Pa Rasul selam kao keri komangela najšuže stepenja deređe ko dženneti neka i keri pe ko džemati. فإن شيطان مع واحد فإن شيطان مع واحد. Ceea ce pasă-i tano šeitani je ke manušea. Ceea ce pasă-i tano šeitani je ke manušea. Wa huwa min al-ithnain ebad. A taro dui tano podur, poudarimo, ponodori. A zamislen tek kobori podur taro džemati. Su ko džemati tan je snaga u kuvetluko pralanja. Pa sad samo a ga bez veza klava film. O šeitani tamo je ke. Dujencar podur. A zamislim tek onda kobori dur taro džemati. Pa nažalost avdje i sjamene baru problemi su manušovče koji ne na ko džemati to vil sa perfektno. Pa nigde na ne avdje perfekt. Nigde avdje na ne perfekt. Pa čak niko tiro ker. Čak niko amare kera avdje na ne
mora tolel da ek problemi, mora tolel da ek nesporazum, nekad insani na ști koliko kraja pire čavea, pire romnjaja, nekada kvaki diskusija pire dadeja, pire praleja, znači uvek si da ek nesporazum. Pazim, nesporazumi klova ko te možda jesi štar panđene, a so onda očekujem rodea ko džemati ko te arakona šel dušel manuša, sar te konda te nesporazum te naiklo. Hem sav onda mangiata ro džemati tu lavetu. Džan, kogod ulavi petalo džemati, kaj ovskreninjata ro čačutno drumu. Se ti cerchiape zoraleste ko džemati, pa tek onda aleso šeitani naštite na udine, naštio lese šerite anelen tekerem. Soa keri pe okova, kaj oruv hala, eba krekova tarupiro stado ulaviola. So se oba kreko ek celo stado, oru naštija vendenge paše. Aba ađikeri prinika, so kere oru, ađikeri eke bakretaro stado tu ulavio, pa tek onda te astarele. Slično je tano, kada je kinsani taro džemati ulaviola, šeitane se bud pokolaj overa. Šofto metoda sarte borinetu protiv šeitane se rezamke itane, teđa kontra šeitane. A od ovate kere mora osuneti te siklove. Pa Rasulullah selam si kare ashaben ko bud slučaja kontra šeitane se teđa. Pa kao kero Rasulullah selam čači paso šeitani. Hem hala, hem pijela, pirele obasteja. Pa Rasul naredini, han desno vasteja. Ovlevo, tu desno. Uvek kontra teđal. Pa kero Rasul salam, čači paso šeitani, nasovela ki kailula. Kailula, tamo je kvakti palo podne namazi. Palo podne namazi, Rasul salam, inače suneti tamo manuš, palo podne, ako i nele mogućnost baš od ova, te pašljol hari, te odmori neupe, to vol svežio za preostala namazija, hem za noćno kijamulje. Pa sam kavakeri, soven, kada je tano ovakti tari kajlula, se čači paso šeitani na sovela ki kajlula. Vakti palo podne. Inače, dojtano suneti o insani palo podne hari, te navali neupe, te kova. Znači, džan kontra i šeitane se ko saupućao. Pa sam kavakeri, osigari bajtano so, tano šeitani. Aba sikavi je makeri, ama o pohari, o smirenost, tano Allahi. Ko saupućao manuša te trudini pe, te kontririni šeitane se, ako manjela te borini pe, protiv lese rezamke. Paluni buti, Allah je zaođele džangla, kaj insani, tano slabo subhanallah, va hulika insanu daifa. Insanjata ne slaba. Nekada i ta neko imani zoralje, ama nekad kada u momenti kada kaperen. Hem šofto način sad te borinetu protiv šeitane si rizamka i ta ni teuba. Te pere pišmani, te kere istighfari, te rode oprost. So se nani insani, a o šeitani te na starle ki pirizamka. Nekad od ova ovela javno, nekad od ova ola tajno. Ali desinipe svako je kamendar da je klesi rizamka te astari me negi. Pazim, a mi džena šeitani pominjamo kja hudba, prenosno Allah je zaođer dva razgovor, maškar pestemo šeitanu i blisi, kada zamolinjale ta čavle, o Allah je zaođer džiko odredimo vakti. Hema kerge Allah je se, dinja pirolafi, kaj katrudini pe manušen, to odvratini taro lesoro čačutno drumo, a gja solen gandlal palal levo en desno kavel. Hemolen taro, Allah je so drumo te iranel. Ama pazinem subhanallah, Allah je azzawajal kavakeri ki hadith kuci, me olenge bizu açhoiba neprestano kao prostinav, sađi ko te ola man, bašo oprost kamolinen man. Nese, komanjate borinetu protive šeitane si rizamka, so pobud perpišmani, ker te uba rodi istighfari. Jer avdje but manuša perena ki zamka je šeitane siri, so šeitani
do șaptinile ngere civela ngere svesa. Pataru manushengere muyav de shuna sarva kerena wallahi so de harania cerdem mangue o Allahi naka o prostinel. Laita ne upasna la feo manuște makerel. Esavko manush našal džapiri nada ko piro gospodari kasoro rahmet luko nakavga eholile siri. Allah soro rahmet luko. Allah kama pese kai o rahmeti nakavga eholile srđba. Esavko manush ko akeri so de haramia cerdemo Allah imangina ko prostinel. Savko insani nakavga našal džapiri nada. O Allahi ko avera etika wakiri, a je nada ko Allahi našali samo ko ako na veruini. Ko na ne mumini. Ko je to putu opasno. A pa na po opasno puti o manušte wakiri, mangi o Allahi naštito prostini. Ko je to pa na po opasno. Pa na po opasno ko ne goli su pela mangi o Allahi nako prostini, pa na po opasno putite wakiri, mangi o Allahi naštio prostini. Na ne buti koja Allah i naštite kerala. Povtano gospodari taro sao halemija. Nese, mao vijeko kolendar suka peren ko šeitane se rezamke, nego trudim tutki praksa te anea kala nasihati ako boršaj, prekalo le se rezamke te borinetu.